Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Njengoba kade sengishilo ukuthi ngizolibele nje nginilethele nje okusha njalo ngokwenzekayo-ke njengoba kade sisanda kufihla-ke yena-ke uSicebi Dlamini, inkosi yamagcokama. Njengamanje-ke sithola-ke ezithi-ke umphathi-ke weNkabi Records-ke uBig Zulu-ke ophinde abe umculi wenye i-genre-ke obuye kube iyona-ke i-hip hop, kwesinye isikhathi kube iyona i-3 step-ke ongaculi nje neze nje umaskandi. uBig Zulu-ke naye akasalelanga-ke ngaphandle-ke ukuveza uthando kanye nesaphoti-ke emndenini wakhe-ke uSicebi, njengoba nje uSicebi nje edlulile emhlabeni. Sithola-ke ukuthi uBig Zulu-ke ufake uxhaso-ke le mali engango-15,000 rands-ke kuwona-ke umndeni-ke wakhe-ke uSicebi ukuze ukwazi ukuthi ududuzeke, uphinde ukwazi nanokuthi ufihle kahle-ke uSicebi njengoba kade efihlwa izolo. Okusho kona ukuthi uSicebi ube umuntu wabantu-ke njengoba kuqhamuka abantu abafana noBig Zulu abangahlobene neze nomaskandi, beqhamuka-ke bethi cha, nathi asiphonse sivivanweni siduduze wona-ke umndeni wakhe-ke uSicebi. Asike sithembe ukuthi nakwabanye-ke abaculi-ke kuyosukunywa ngale ndlela ekusukunywe ngayo-ke kuyena kuSicebi. Kodwa-ke phela ngeke kuze kufane ngoba phela uSicebi bekwazi ukuthi aphilisane nabanye abantu. Omunye ngeke aze akwazi ukuthi adlale iqhaza njengoba uSicebi elidlalile iqhaza kumaskandi nakumculo nje wamaskandi. Futhi uziveze ngempela ukuthi uBig Zulu uyaphilisana nabantu bamaskandi ngoba simbonile-ke izolo-ke emngcwabeni wakhe-ke uSicebi ehleli eduze kwakhe uKhuzani, umculi wamaskandi futhi odumile. Nakho-ke la kade khona enconywa khona-ke yena-ke uBig Zulu ukuthi bazwile abantu ukuthi ngempela yena-ke uBig Zulu ufakile u-15,000. Wase esho-ke uBig Zulu ukuthi akwenzayo akakwenzi ngoba kufuna abonakala ukuthi unemali, kodwa ukwenzisa ukuthi ufuna kubonakala ukuthi unothando ngaye-ke uSicebi. Comment down below-na-ke wena umbono wakho ngalolu daba ukuthi wena ulibona kanjani. But-ke mina-ke okwamanje-ke ividiyo namhlanje siyivala la. I really hope usenjoyile ividiyo namhlanje. If we enjoyile, make sure to smash lo like button, uphinde usmash lo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.